Manja Bangnili Samika Cherong Parpi, Aprangsi Birta Thepi Arjuitha. Nampia ingna rong kilut pagajok, donia hem ki pritekang. Lang roy ok, lang kimi ke longpen, kache pua pora hot, social distance aron, chetenesi ok kiri kache thor. MLA barim kleng duning ti jong pen sang han keron pon. COVID-19 mate corona ke so that pialong ahiring dang bom apora hot kheruni southern range forest angkang arlo kheruni chotamati khula arong along pinyada porphai ke thomra chikti mapor malom e jon nampia ingnar rong arlo lutjok bangso jok doni ahem phangno te kanglo raju rong pia hem pen bharat chohan ahem phangno te kang lapen ananta rong pia hem anarikol arongta phangno te kang edlo labangso puthak herang ke atumpen karju pona hot Bharat Chauhan pen pachini pona tengke non lockdown kang haba pora hot corona ke so kapheri nang chot kalisi nampia in naratum katang nak pen hemrit kachidojia phan anta pheri meme duko athima kumentua porlone nampia ingnar rong arlo kewangji ajo lopulote hem kachidojia phan satame e ok chekom roma sonsi kaiketa ke donang pusi pachini pon kheruni pen rensing teron news fast Karbi Anglong Tini Bokajan Block Mondal Congress Committee Amai Puchandra Kathar Ahemalong MLA Barim Kleng Duningti Jongjung Ahin Pen Sang Jang Thula Pen Sabun Hai Hui Kerapajir Pon Anparta Long Kathar Arong Don Proxy Kep Lapen Rengma Arong Don Thong Kep Atumaphan Sang Lin Pho Sabun Lapen Jang Thuk Pajir Pon COVID-19 Akesuke Pamiji Aphan Dawaita Avelang Kedu ketak kecapan kir et nangji munit kedu o anglum dudun dedat si kimi lapen hem penangkan barbi det si kimi pupen cenglok penang an alam the MLA barim kleng duning hit than pachimi tekang akai lopen ke bang Karbi atuma phanta West Karbi Anglong prilo arongta bangkre pho bang phua tum kachong dada dimpen chewang si Guwahati quarantine center along Diponlo Kibi pon arni ke pleng popu abirta longsi rong asar monsing bepen rong arat mate mithang rong suaphan chema thapon pen labang krip ho abang pu atuma phan uthot rong along kedo waisong high school along nikre pho quarantine pado pon thupo laswa pc uthot mithang ahem pachedam long poputa rong asar hin pen jaipon la nikre pho apharman ke chuki jun pen danglok kinang jia son an Rong pensi pipon poputa jaipon jenka pen pobitro kathar news fast Karbi Anglong lockdown kang hap chega jok penang an kijui kelang adim kang samri la pen penang anadim sarkar pen midu kang bo aphai setame do otanglo lasona por hot Karbi Anglong along nong kache thang klong mate kache thang nai kijui kelang adim biloghat alang sun along ta munit arniwang chepe kun estet adim lo seta lockdown ke dokok pena jok manghume me la pen Hong tet long le pu ajoyne bilughat alang sun ing samri lapen aklik lak doset dok moka pen long kiram teron news fast Karbi Anglong non malom so phan bir time ton sina Please step in Phangcho Stationery Rongkhelan Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam you will get all types of electrical items school and office items stationery items all kinds of confectionery and bakery products and beverage items a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven and all types of coffees including long and short. Till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605.
birta kang ton pen nang jiroi thulo Coronavirus mate COVID-19 ke sopen kacepa jok pon jiapan sokar pen aron pathik pon lo labang soron ke pathik pon atengsi anutina bangpu bang piatum kroi pon bon sitame lapu lockdown kang hap batai ke thom pling dat pen non batai pli lockdown kang hap por huda bangke arwe ke jang epong a joini munit monor thengpi thengprang lang roi lang jenganta lang kimi ke long pen aning karong ason lang roya o katumanta lang kimi ke long pen kachupan thema lockdown kang hap ke do kok pen koila factory ing hap et pen aprang prangason kopilia lang royalong lang kimi ke long ajok langa okatum anta kachupan ke thekdun long ajoini kheronia long ajahak amulu katum lockdown kang hap aron mate social distance aron chechenesi lang okiri chethor thurong anparta lapu corona ke so nang kele nang te bok bom aporhut anta ke phere chetini lap lasi labang so puta coronavirus ke so pen chepajok ponji pulote sokar pen kitik aron ke claim pon vek nang ji kali pulote akisung nang dokok ji pusi cherok to karada tumpen chethan prai keroni pen rensing teron news fast Karbi Anglong lockdown apor hut ang tan kachong data ma Karbi pencheng lo kaprek akhai kaching thangdam Karbi Anglong ar lokido pangrumpet bang pharoi si so se atum bang bomlo lasime thanga hem padam long liako pura dokmoka higher secondary girls hostel along quarantine camp ki bijia phan pini em lunsing teron adim ka humri dam lapen adim kapang thera sai ke klempon ke che bang so quarantine a camp along em konsing rong pi adc rajason terang bdo juli terang pi lapen arya sangho pu dokmoka municipal board chairman biren singh teron bdc lapen kaprek asai kama tuma phan kelang kachari jia phan ar pu pek ponlo dokmoka pen longkiram teron news fast Karbi Anglong pinya birta lansi pajudlo dome thakme kardong